Dobrodošli u Kitatron podcast, brate. Mi smo najgori servis za tehniku ikad i to bukvalno nije šala, jel tako bre, majku ti jebem nesposobnu. Brate, bukvalno najgori. Mi smo ta ekipa, brate, koja ti uništi telefon, brate, pa ti još naplati 3 put više, brate. Razmišljam da na sljedećem, brate, popravimo računar tako što ga pregazim kolima, brate. Au, bre, ali si ti genije, evo te. Bukvalno. Ej, juče mi dolazi lik, kaže, brate, ne radi mi grafička karta. Ja gledam, mislim se, brate, evo ti radit će ti. Pa sam ubacio karticu iz 97. majku mu naivnu. Jebote bre, znači ljudi ne kapiraju koliko smo užasni. Ej, malo pre mi lik doneo iPhone. Rekao, baterija se brzo troši. Ja lepo izvadio bateriju, ubacio kamen, bre, i rekao mu, evo sad traje večno, buraz. Emotional damage! Bukvalno, brate, šta očekuješ, brate, kad doneseš tehniku u Kitatron, brate? Misliš, brate, da ćemo popraviti? Jok, brate, razmontiramo, brate, uzmemo delove za nas, brate, i vraćamo ti nazad ko Lego kockice. Brate, genijalno. Ej, brate, al realno, brate, ništa od ovog, brate, ne bismo mogli da radimo bez naše nove kriptovalute. Brate, Kitatron Coin, brate. Kitatron Coin je vrh. To ti je, brate, ono, investiraš, ne dobiješ ništa, mi te zavrnemo i ti si opet srećan. Kako ono kažeš da se vidi do Zrenjanina? Brate, tačno tako. Samo što ja, brate, tamo ne šaljem pare, brate, nego tela, brate. Ali da se vratimo na Kitatron Coin, brate. Bukvalno, brate, najbolja investicija, brate. Pare nestanu instant, brate. Kupiš jedan Kitatron Coin za 10 evra, brate, i on odmah vredi 0, brate. Ali znaš šta, brate? To je umetnost, brate. Bukvalno, brate. Ej, brate, ja moram da podelim ovo. Brate, dolazi mi lik juče, brate, kaže, brate, ne radi mi tastatura. Ja lepo, brate, skinem jedno dugme, brate, i kažem mu, radit će ti sad, brate, ali moraš da guraš žicom. Bukvalno, brate, plakao kad je video, brate. Bukvalno, brate. Au, bre, znači mi smo genijalci, majke mi. Ljudi, brate, šaljite nam uređaje, brate, a usput kupite Kitatron Coin, brate. Jer zašto, brate, da budete pametni, brate, kad možete biti naivni, brate?